Deep in Mongolia's Gobi Desert, you'll find ruins, and these ruins tell a story. This is Ongin Hid. To understand its story, we have to go back to the beginning. Ongin Hid used to be one of the biggest monasteries in Mongolia. Founded in the 1600s, it was home to over 1,000 monks. For centuries, Mongolian and Buddhist culture thrived. But in the 1930s, that all changed. Mongolia's communist regime, backed by Joseph Stalin in Russia, saw Buddhism as a threat and carried out a brutal purge. Over 20,000 monks were killed across the country. Ongin Hid was burned. Today, all that's left are these ruins, looked after by the last monk. Намайг мэдрийн батард нэгдэг энэ ингээ хийдэг юу хой барилгын хийдэг гүнжмал хийдэг тэргүүн маань. За одоо энэ их хэлмэгдөөс гэдэг нь л яг одоо Монгол одоо номд 3 оронд бол одоо энэ шашин одоо маш өндөр сайхан хөгжсөн дээдэгтэй одоо хөдөлгөөн гэж одоо ярьж байдаг. Тэгээ одоо тохоо юм одоо энэ нийтийн одоо бацдаас болж одоо ингэж энэ одоо онцтон. За энэ ингээд бол тохоо 1937 онд бол их хэлмэгдээс үед одоо ярьдаг байсан. Тэгээд энэ ангийн 3 хийдээс л 100 гаруй далам нар одоо барьж тавигдаж ингэ хэлбэгдсэн байдаг юм аа. Тэгээд дараагаар нь бол 37 оны дараагаар ингээд лам нарыг одоо харуулсан дараа бол энд. In 1921, a communist revolution toppled the government, and in 1924, the Mongolian People's Republic was declared. However, although officially independent, Mongolia was under direct control from Moscow. It had become a satellite state. The Mongolian leadership was loyal to the Soviet leadership. Under this regime, atheism was enforced. Religion was seen as the enemy to the state. Monks were seen by the government to represent the old order and had to be eliminated. By 1936, Stalin's paranoia led him to seek total conformity. Mongolia, like the rest of the Soviet Empire, was subjected to violent ideological purification to ensure no one outside the Communist Party held power or influence. During Stalin's reign over the Soviet Union, all of these countries would be subjected to his purges in some shape or form. In Mongolia, this purge meant killing the monks and destroying Buddhism. Энд бол амьд байханд л та нар энэ намайг одоо бууруу хувцс хүмүүс тэр нөхдөдөө өгөнд орж ингэж явах хэрэгтэй шүү гэж бүр зарж зам мөрийн зааж өгчээсэн байдаг. Яг хоо ер нь манай энэ хийдэд бол мянгаад лам нарт ингэж шавлын сууж исэн одоо таацаа байгаа. Тэгээ хол тэр чинь дандаа эрдэмтэд дээдлийн одоо толгом ламдрын авч устгаж байсан. Тэдэр бол одоо энэ Монголын одоо тэр одоо зөвлөлөө бодлоготод бол гайхуулах учраас тэр нөхдөдийг устгах нөгөө жоохон мэдлэг муутай усудаар нь одоо элдв юм яриалж байгаа. Тэгээд ингээд соёлын усгах юм уу гэдэг юм эзлээд авчих юм л бодлогыг барьж байсан юм шиг байна. In 1990, the communist regime fell and Mongolia became a democracy. Stalin, who had manipulated Mongolian politics for his own sinister aims, made an inglorious exit from his pedestal in Ulaanbaatar. The decades of communist control over the country were over. However, the damage and legacy left from the brutality of its leadership had taken its toll. Before the purges, there were over 100,000 monks, but by 1990, there are only 110 left. Since 1990, Buddhism has been revived by the few who never let it die. Today, more than half the country identifies as Buddhist. Буруу номтнуудын одоо энэ буруу номтнуудын одоо үйл шунал тачаалын одоо энэ үйлээс олж энэ л одоо дэлхийд энэ гэсэн хойт ч гэсэн энэ юм л ингээ шунал нас болж одоо ийм бусдыг одоо эзэр хэлэх их вид баярыг олгосон энэ
шамнууд нь бол одоо дэлхийн хүн ертөнцид бол ингээд аюулан сарж явна. Энэ бол одоо ертөнцид байгаа цагт энэ аюу байгаа цагт одоо заавал тэр нь байж л байх хэрэгтэй юм байна л да. Тэгээд зөрчил байж ингэж хөгжиж дэвшээд юм уу. Тэгтээ бол одоо амар амгалан хүний одоо сайн сайхан амтны сайн сайхны тал одоо байх нь бол энэ шарын шишин бүдийн шишин юм аа. Тэгээд шишинд одоо энэ бүдийн шишинд байгаа хүмүүс бол бас тэгээд тэр болгоных муу юмд халагдаад байх нь гайгүй. Өөрөөсөө бол тэр одоо оюун ухааныхаа учир одоо зохион болж байгаа үед хувьд одоо цаг үед нь тохируулаад ингээд биеэн аваа явчих чадах юм чадвар суучдаг. What happened here is a warning. It shows us how fast identity can be taken away. But it's also a reminder that identity, even when silenced, doesn't just disappear. It waits for the right moment and the right people to bring it back. And in places like this, that moment has arrived.